mtosoni hezento za Kiislamu nimwambieni assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mwanama grand notable wa Madi Saidi ngamuone hapo mwanama. Wanama watukufu kwezi makati yanu karitudonjia haku. Karitudonjia haku haukayari hunru wanduwa rengae hazi nande intelligence artificielle ikao ya inua basa ijange fanyoze direct haukaya haina usiku wa hasha ngartingo ula wananaza nyumeni ewenge yabo yo hamba ze hitima za somanu wa Komor hautsahaze kweli zibenho harumwe za bandaya winji wa hazo za kauhano abanu tsazinu pia zende zilaya ndemane kawaba hayinu yabwe hazi ngefanywawo ni wala wandikao rabangaru wanonao benge ngwa banda yao shazila wambao tizo zisaziroha gizobuna tsaho demane kao makatime njika mtsuri wanabanu ruonokari shashiza iliribulie zevoko hizo zifanye hazi wakomori wabenushiwa neza kweli halafu baada ya bwandu wa jari maze komanteri waduamba mbabiza habari shale wenu tijabanu harimamada nzima haukaima da yongi wa muhimu niyonga mjoka udevelopea nongozi nji nandele suala la husiana ne aferi ya he ezelera ya he Juma. Yeswala ya Juma ikao nyonsi pia. Mwishi ya zamba ukaya. Wandungu wajoko danza waziesa ya sita. Wanduendo Jumani warejei. Zonongo izozi kritikewa tanga umafundi wa dini banu wa zamba. Mimi tsono masula hanje nzambe haukaya. Banensi ya Komorinu. Wandungu hadalo hazinji. Nungwa hadalo hazinji haukaizo nongweka wa Komori onsi pia ngwa ele wao. Kabati mruti mjenu tuele wakaya. Gasina nsunu haruma mfumo za ufanya haza haruma insi ya Komori. Yaboze nsunne deja ngarjoka ujuzi samasu alaeba zensunne izo. Gasindozi ka productive hata ijoka ujaleo. Yambalera nzima haulera wanusu wandu wajokwenda za lejiyo. Deli joka uzi ya zensu pia za ufanya hazi Komori. Losale kaunge bidua Komori onsipi ya joana nuliwa haina mana mkomori ya renge fumbu harumale suala lina okendedi. Na hiyo nde yaritanganya. Yodemane kao mimi nga mjuandisa homo andu wa he sujet. Nuonesera ngu kabanu kwezi bwana wa Komori. Ye Komori ya hatu inu Komori rijua weheli kaundo ya pangishiha. Benge o wazalo nyumeni waja shangwa shindoelewa. Komori rihanendisha uhuza. Morema adi ni mshinzi ya tuhindi. Moriza yuzini za hatu hindi. Izo pia ngazifanya ukaya. Kabati mwana mkomori ya azalwa uhadali huekasa hajange ukaya elewe. Hamaizi ankli. Kojuambe yaro haenda bonzi. Ya hunda faida soma mbabi ya rejei. Ngwelewa ukanga bondongozi njikao. Ngaranzori hadalwa no wandu warengensi wendi sawa. Kamjofanya mna historiki mtiti mjuwe harumae maadimi ya Komori. Ikao ndo ya bidia basa uwe Komori ya jale woyinu ya lala hamba. Kabula yo jarijuwe ebanu emane Juma izilo au zabari. Ye hakika mgunde za habari za husiana. No kayao wandoa hazi kwa tushindo fanya haze kawaida. Ze Juma haungabo zindwa jina za bandazo wa hudingoni. Ilo swala njouli buwa ba. Shamanzon mweleze nukaya ye Komori. Ribaki shokaya ledima wa Komori. Ishondeshe hinrikao oharuma ye mafumvu ya tolwao ya ankiba ya hensi ya hatu liwonesi ho kando daraja ya mwando haruma mafumvu mengo miraruna maili ya hepe ibe ya Komori ngala wao oharuma ledima ngarijwao kae mwana mkomori hambilwa ukaya holiho ngasi haruma zisiwa yabonga sina ledima ngasina wolozi ngasina eturism izonde ze factory ndaru haurambe ze sector ndaru ikawo o wakomoro wenje a 80% ho wakomori ibidike ngwa unihao wefanya hazi mahususu ndeledima no ulozi yabo zinu ndongozi mzishiao zaho wana wakomori wanzo wazilwa leo kaya wandwati bakiwa enda hojuma ni saa ya 5 wa wahe hutuba ujau shanduna bakata midi bashelera ishonga shito malizinji o wandwahazi ikawo ndo walio leo uharumwe fonction publique ya Komori. Wende swa wombi yo kandu wala wepia wende mojumani
ngamjoka okwatu represente hata funvu la timizi nusu o harume mafunvu yaho wana wakomorile wo yinu wendo we swadi yabole wo kwezi wa Komoro riwonesi wa ukaharmensi ya Komoro rijuha karijaha na yuzini shaye yuzini yahe mwana mkomori ilonde ledima mahususu wa mjulihaniho waheze produce za ho wana wakomori ziro hau bonze yonde lavani yonde karamfu yonde langilangi mahususu nde ya mwiso yin ikaonga rutofanya historic ya helangilangi wandu wajuoka elangilangi inungo koisho de shendura kanisho rajonde so ambiole orambilo ka wandu ngwarontiwezi unga wenda zao mojumani kwa tsuli melangilangi bayondo yakahuzwa juzo bonze etama pesaru mwe Komori notsongeze Komori rejulihani haukeni mrienda haruma supermarché yetso hule gel douche yanzi helangilangi hawa hule marashe yanzi helangilangi vani Komori zenongo hizo zo picha watsina ukayo ankiba shazo picha za huishe Mkomori bonze eshandu shongisho jeleo langilangi kao rionesi okaya idoparwa kananga odarata yala wa haruma sinraru hoja Komori ilawa ilawa Indonesia ilawa Malaysia ilawa Philippines basi wakati ya Komori au 10e siècle harumwe siècle ya kume ikao ndo ya njia harumwe Ocean Indien ya ajili ya handani bushini nge ya kaujarumwe zisi wazineza Komori rundi hokaya sindo wandu raka wa handani raka ureproduce langilangi nji harumwe dunia reba hiza rendare huza heli kao nga mjomnikani bajana nga mwanama akahonesa yabo kaya shesi wa shanzuani mengoni mwezi siwa zitumi kao batinenzu wanienga zijane mwali rijwamba ne mauri rijwamba rikar mauziro yosibuzi haukayo nesiwo kaya rikau reproduce toni jana za langilangi bahabo zetoni mengo mfukare zikaula wanzuani bahija endaba hande kinyume uharumaze toni kaundo zireproduce wao rangu 1999 yahe kudeta azali huja 2000 hata ijehonde leo ila reproduction yahe langilangi Komori isibonsi pararia yandi satani mengo mine nzuani badala mengo mfukare ijatani mfundadaru hendanane uharumashesu wa shamali na nzuani lewo inuri sibonsi yambari bushini ngwa reproduzo tani kume na nsanuza langilangi bahao leondo wa lousoni harumandro ato langilangi harumwe dunia izotani kume na nsanu hendatani kume Komori yabonga mjoka bokartu reproduce hindu esafara leo na hizo ndizo rajo jabanuri waniera ramba ukaya oandungu ala mzungani kabula ihondo handu ajunda walime noye sayane hata ze juma ema wababa hatuo kwa ende badekango ndo haule zinyama badekanga bongaya wasaruhende wafusenga ya wajezao shani wonokowazi watu pia hosayane ifo waundrihe homrabani wayele wajilekeeze wenzao jumani zinunde zonongwe kao rijoka rize opozoka ya ye Mkomori ngondo ya dhulumishi haukashi nde shalele Mkomori deledima do ulozi haukaya oharumo wa Komori haruma mafunvu jana mafunvu mengo minane wandu andrikao ngwaenshio hele dima no ulozi yabona mone mafunvu mashashi yabakisha yawe kao do yanzo yambale okaya ngayo haruma ye inurambao kane fonction publique wandu ashashi ndono ndekao ngamjojanzeleze banu ikao yabonga tsingo hanzari ridungwa rinansuhilwa shayambilo kaya oharuma ye ndeni oharuma ye mafonctionnaire wa Komori kaongo alibo 3 miliari ukwatsi wenji yabona nzari jerone sokaya banuko zibo wa Komori zenongo zinu nazudenda hena mnahazo haukabanu wandu amba ukangarizi wandu watsende jumani yekaze nongongizo na productivité shahamande heli nono ya zambaju zikao hahandani sielo kako linono hamba sihuzi haukaya hena mrubani benge ya mboko wandohazi wa Komori ngwao majana mararu haungao zuhiziraru shanga mumlabioni benge watsopwe zui jana na mengo mitsanu wawe hanso malahoni ye zui jana na mengo mitsanu wajobaki watsojo fanye hazi haumro aneleze ni wana wa Komoro bahanikao ngabo shirika la daula
lilona besoin hakika ya ukabake wandu haziwenji nando mfano wafanyishia wa aeroport mwawona ukayabatola wandu majana matsanua kamili mwaja mwawona haruma shirika mandwajina watolwa wandu wasatsena no mwawona tujurukaya ze societe izonga zikingi yao hasibabu hindi lilaja pala wanadamu watsingorenga wakati wa siasa watilwa ye siasa hisa wandu alardarejeziwa yabo iyo yotsile ya joshangaza wandu wado jihalifu kaya ebaba nuza barindini rijoka uto wandu wanu wajebake kabafanya hazi kabati productivity mana wandu watolwa muhazini ngabo hazizinji zinu hazindazi woko wandu rara ngikao wo blokeze hazi waonde ma directeur généraux waonde ma ministre waodo wandu wahu wabidwa sinyeze document habori tswana avance shai mrajo henda biro ya unde bale passport efanywa hauyonde bale kazi judiciaire ya heisa hauyonde bale nongo fulani ziisa shabala ri directeur kajaja waziri kajaja wao ndo andika wo kangana nzora mbeze kweli ondo wanduara lantiseyo ye mécanisme ya he fonctionnement ya he administration za Komori shango johenda bahanu unde wandua kansi ngwa sonyao ngojenda harma biro unde wandungwa ro karata ngojenda harma biro unde wandungwa ro domino ngojenda harma biro ndata balandu waro hapia wende ngwa lao bonze wardiwa reje na ila taxile rapos yabo na yoti juma yonde semaine toute la semaine shawe henda kwa qu'il en soit des fois wujwa hundoka le papia hungyovala shabala kutu joniki waka directeur katsibala hawaziri katsibala ebengabo mimi tsikanzanje none soka banu oandika ngo anzole wa inuri shindani he hadisi ya hejuma ejuma yo ze societe za Komori si kartina usine kartina ba usine okabanu ngabjo hydrocarbure ngamu mnadhirioni wandu receptione le gashi li jo yabo waotsi wandu atabidake zuhima jana maili hawandu abidake jana ze hazian generali kao zonga ngizona besoin zode ze manutention no ihondo do poro hondo mahale kawe kaba jameli atumoma ngabo dharura ya mvua unchujua ndungu anzo asisenso hole hawesima hondo mahale kawe ndujwa uparo en urgence wo hamama jeisha atumoma wa undiheb sha yebanu ho fonction publique ngabo mbandongo hindi e fonction publique ya Komori wandu afanyo hazo fonction publique ngabo ndongo ndi ko hata nduwane watsojo kansi abo afanyeze document za msajaja zo hizo yebanu nyinyi ngamfikiro kaya education nationale ngabo ndongo hindi ya Komori hata mjoka hanza mbaye wanduka ya leo yinu watsendo jumani na bana mjoka amba izono nondo shabana mwandiso aruma ye namna lioneze yebanu ze societe za Komori ye katinde zo societe rijao kangabo kesi watulao mapesa hamando duani hamande kamraja ya Komori Telecom hama shangabo societe kao hata hizo zitsobula zihanswa yabo ngojoishia wandondo finansi le fijola ho wandu zihikume sha yo finance ngabo ndongo hindi ngwarifanya ndongo hindi kwa wandu wani watsingoni kwa ndongo wafanya ba waro habo wenzao donc au ministère de finance et trésor public ya Komori yonge tsingo sherwana ndara shabo ndo yabo pia wa wandu ikao ngwatsingo hanswa yabo wakema picha ngojo na mrata jabala ngujanie hatojonda ngwanzendi amazai marao anibalange hama hondu mbahazi yatsojuha ma sheria zungulie yende yatsa hemro ardiaje simnadhiria nedini izotsinongo kaunga mtsingo zamba jao donc ubanu ngatsingo hanzari jeri baziziwa handongo zindwa jina zitsa hauko wandu wanu bese wambilo kaho kaharumaye zingebidosi la munua umenye so woneza juzi zahe discours za hemru ya kausoma olamba balukumana ya somena ya pulo handani ya reje ya somanai ya riekezi wardi ya somanai ya riekezi wardi ya kusudi ya reje ya somenai ani makatimdungu jelezoka ebanu wandu wanu wambilo ukaya hotsa hawakaye harumazana ngozi nunga bidwado kufuru donc harumansi ya kisilamu ikao gasinansi kao rangu 2009 le 14 août 2009 yensi Algérie warenge ukaya ye juma nemfomonsi izonde za jours fériés za hao kwa fanya hazi hautsaha wahuyishe usilamu uharumaza ntika ongare ndole orendare minya mahususu ndi Arabie Saoudite mahususu Oman mahususu Libi ya Arabie Saoudite na Oman hotsi ndi hoe ema mufti wa Komori no wandu wa Komoro wenji wasoma wadingwanza warenge mifano bahata ni ushanga rifunga wa Arabie Saoudite wambajao Oman rikana bayatu wakayo bahizensi hizo warengo kaya ye juma izo mengoni
mweze nsihu ne yahowa izode zensihu za feti za hao de yahowa ne juma armaze nsindaru izo Arabi Saudite na banuri shia wamba banu keja proclame oke fete oui bali banata nyinyi Komori nsonda mjehansi zokaya usiku fulani ngarjodo sherehe ndongo fulani mbabalu kumani kutsatso jwa wa decide ambokaya usiku fulani ngejoka sherehe ya nsu fulani wajiri ndongo fulani Komori yomkinishi panu ngabonongwe kawandu jifanya hensi ya hao mpaka mwempozewa ngabonongwe kao zo jehansiwa haukaze feti zi Juliani yao officiellement o harmo silamu ngabwe feti ya Eid al-Fitr ngabwe feti ya Eid ya Dhul-Hijj ngabwe feti ya Muharram awal ya Muharram ngabwe feti ya Ashura ngabone feti ya Maulid Nabawi ze feti hizo zideklarewa harmo silamu kaya izo ndezensi za feti officiellement za usilamu shanga bonsi za kisilamu wajeleza ukaya zenongozi nolio si wandu mesilamu hamadizo na mabiani ban malaja Algeria ikao yora ngu 2009 watso proklamo kaya ze juma neze mfomonsi ngwa jodore nga ukaizode ze juru za feti za hao ye juma hautsaha wahuishe ndo msirini kabula wo juma wo siku mfubi usiku wa ndongozi nji mahususunti hama Komori kao izo usiku za mashuhuri banu benge mbabalu kumanika jakaya hamba shaye ngujuo kata yeye yende wa mandu zenongozi natso ziste hina banweke mlezi kajalekeza yabo wadunga otsokopea bahibanu timpaka ikebo ya kao silamu koja ofisiali zoke juma usiku wa feti Komori kwa navjo kubali wafanya yenye tsojwa Mabakar Tuswale idilonga swalo maudu yo decision ya hanyu nitsojwa mtaku vrufe nitsojwa mamba kabanu abahangar jodo fete nongo fulani usiku fulani ichokale wo yinu ngabandu ko hambo kaye nsur jodo some Maulida lensu mtume Hazar serikali mkini hao kwa tsosomensiyo au mji fulani kwa tsosomensiyo shawo jwa tsa usikundo jiwafanya epuru kwa nyinyi mtsojoju wa harumansi kao ye juma garjoka shozingirisha hem Komori hauke juma ngyo na namna mbili ushiata Egypti bao warengo ke juma uende usiku kao wo wafetiwa hao ho usilamu nensi ya hao shana mshinde mjoka ye juma harumansi hama Komori izo uo siku ikawa nruenju anzo mbiza ze juma uo siku wa mashuhuli ikawa si ujomrenda hazini hendambilo kainda za hoba fulani dabida fanya dose yoka jaja panande hori yoka ya mlungo ndo hafanya lerancha shishanga ponongwe kao zojwa huempoze ze juma uo siku mfubi nangari juwa wako harme kutumu ya hatu si wa Komori heni mrianzende mbiwe juma ya swalo mjini haukela ndensu andu pia warejeyo mjini heni mriatuona mananyaya mwone mabunjilo ya mji wanrwa mji kawa swale juma wahamba kale wazenga noba hanu fulani wana mji ngarona noba hanu fulani yani ye juma irende haukaya harmensi ya Komoro non seulement do usilamu huo shaitsanganya na nongozi njikao zinji zojo pange hensu hiyo batike mrujwa bandabo baso nsipianga so mijini ze juma ni huishala densi huwa ndoba la tena zendola zibe hao ni huishia kawa ndo wasawa swale juma ze taarifa za mji zo tolo nsila dhamana wa mji juhara ngebala renge mekro amba rero ndola mru fulani ngabo tahatima mru fulani ngabo mabizo mru fulani ngabo nongo fulani zonongo izo pia ngarjo hamba ukaye juma irwaya ndongozi nji harumwe miji hatu non seulement ukaya yonde nsi ukao sonsi pia si hanzarundi ho mijini rionane kimiji riswale bazima haukaka batinongo njema mande kamru afanyata swalo mjini na aboke na ukirimba balukumani uje udekreto kangwanzo andwadoro ho biro midi ikeni hali mranzende mitsami huli ha wanzende fumbuni ha bengelde tsandaya ikemdu wangu jo wa hizo jali za aksida ikao goronao ritsohamba hizo msingo nenu sikubwe wa magari hiho ngamjwawe samjwamba nongo jizo ndungwanzo atapilie ntitwanzu kemisiringi omoroni emisiringi omoroni shabara baho fahari wokensi omranda region mjini ende ya swali ya onemru mshebo yake mfomonsi ngi oferie mria profite mru akensi na zefami ekangabo habari za mji wandu wazinshi bazima mrako mabangazoni yono wananya senongo izo pia zo hanzo fanishe hejuma donc banu ekikweli badala yonda hamando wanaswara dorenge mfomonsi ne mfumbili ramba izo nde jour ferie ka obidiri dorenge juma ne mfomonsi yemfumbili wanduwe ndo mijini abwesa yo hata zengada ne mashula ndo jodojo kawaba hemfomonsa jodo tadahon hokaka batimru joro haho yendere nge juma ikede ferie yambene dimanche ya sote samedi na bomra sali bina wili hendo mjini abomri henda ngujo profiteze do juruzila yenso abili hawenso araru mrajunde moroni
donc wekale okamtsanza mrenge juma ikejuru feria ya hatusi mesilamu hama Egypte hama Algerie hama Arabie Saoudite hama Oman hama Libi na sizindo ajina jomkino wakanso uzijua yabo na msofanya kamem mlibero wandu na kabula wendeza umo jumani haukami minga aminu kaya harumansu msanuza hazi lundi mardi mercredi jeudi vendredi ngamu mnadhirio nukaye kazen suunne kamjashinda mwafanya hazi ya kweli yota mapesa mswele wakayaye juma dabo mjoka ushida mte mapesa bo jioni hauka deja juma wandu wenji wevakwe wenzao hauka wandu wa profite ze weekend ze mashuhuli ya wata wala wandu wajobaki moroni wafanye namna yoka wakonsomeze produit nsujua Comor Telecom iho hajo huzwamba hindu hauma la hundu ajina wandu wakwa jajo shinda donc mimi nga manzoneleze banuka ngabo ndongozi tsahwao harumaze ndongozila itsotsi ndazini na abo hate zisikitishao wo mufti no wandu wamdungabo akamba kayotsi karari kao yoficializo wa musilamu ngwajuwao kaya mengoni mwa muhimu wa hejuma deze hutuba zila zombili ikautsondo ya honde direct ya honde hundu andungu aswalio huswalama denga ngo swalea dhura bo hundu nongo hindi humanko wakati wakaonde wake nsuishe hutuba yoketi na sansa wakati huo hakema na shashizo afanywa raka mbili doka wandu wa profite zelera zabidi kompense wandu wake nsibala weshie ze hutuba halafuke jakiru kaleo yinu mruhama mufti no wandu wadungabo Dr. Sedomari no wandu madungabo ikemje mkensi mambo kaya uo yoka ketsi na indini no mfaume ngwele wokayabo dayori habunguzo wenji wanda waswali kahajate midiyo abole wene karika na msiri rakaukana ndumengo mine weshinda we jazare swale juma wende ngondu 120 hawandu kumenatsa nbwo yakonji wa bloke hamoron yemi diongo ndonda indaba lahe mrubanu nyinga mfikirio kaya ngalala hakika ekamja mto wanrupo zimidiata 14 wandu ala wanasho atwa ndizo za hamba wongo ndo wadu enshinda bimoron sisikitiha mananga bo journalisting yakaujibu nono ngwambongwa kangwa ona hajazonda mshana ngwa jodo sombwana ma journalisti makati na mdoka ma serieux walunga bonongo ikaumru jozamba hautsotesa windi ni shats bahanjao linusu ale kaunga langajero dini ngalangajao hayatoa wanadamu mimi nga mwanzo nambiwa mbanongo ijoka ushinde fanye hazi rangu 11 midi ye mapesa joka mjia ho trésor hauya joka mjia hydrocarbure hauya joka mjia Sonelec hauntu joka njanda hubi ilera na bonga nyina nsune za hazi kamtushindo fanya ndongo yinsiacho ketsina yuzini rizamba banandra boka ya watsirohe bwandu adingo fanya yuzini ufanya ze pneu ekawandra warudi kumeko ajaja abokarina ushinda ila quantité ya production rakayanza usiku kena ujiri hao wandu wafanya we karo hao wandu wafanya we magari sha ebanu ndabo mfanyawo bokotsi mabianu kata ujoro mdusoneleki ngotsona ndrahi milango anzo ndenzonu be balanda boya jani yo atsona zorenda ngotsona ndra kansi mpado ni hosoneleki ba hausoneledi yekahane hydrocarbure c'est pareil dokawa ke hado zunguli yangu atwalo mo biro wodema woro hawenza wende wafanya kursu volovolo wadi wareje eda bwabwalo ndongo ndini Komori la hakika karitsu Jonas ebanu mata mamjuzi ebanu ndabo balo ndongo hindi kamfanyao fonction publique la ngubala hata banu matsu shinda mwana ne magendo yaho wandu wa hafa walibwao no wandu wapasha walibwao no wandu watso hazini walibwao shamjommena se wandu na ndongozi nji haruma ndongo ikao izonga mziju wao donc mimi tkanzane leze banuka banukozi bwana wa Komori ye kamdongo fanyo ndongo mrandi sarmo mshinzi haukaye ulelo ye ukamfano kena ukirimba balukumani ngwanzo juhero sinzo la hema ministri waho pia nema directeur general watowe mohazini mundrihe haruma mji haruma ngwaride ya juma ikengo tsanzo watiti wabakia watamidi ai yabongo fikire mtitingu joka ufanya na bana akalabu banunga emkomorie helo anayu ushefu wende uroze do amana pia wende usimbuho ushefu wo ano beseka mtu juwa mana ya shefu Komori yeurengo kabala yende ulobala yende utoneze ordro yende jojoro hayenza hesa yanza awo yende jo no yotide mana shefu de kinyume wede mrika yeuro hamiso na mtsore nga mifano mili de makomanda wa heze avion de makomanda wa heze meli benge melingeza mao kuti na yedro yotso johan soanro ahobala ye mabiria waho rohe wazame
ngojo fungwa ka usovewa kuja eka honde hundo ka wende wasove wandu ala kwa jasove we fungwa avion c'est pareil ho mahala huinji ekango evacuer wandu ekango fanyo mbando ngo ho hazini haho ekaba toka njamndo wewe dho amana hutawa uraha evacuation wejaka asiruka wandu aho pia washindi wa Parisi wa waroha mjuo wavuka no watuvuka shahura mbiata ujesho kangabo alarm feu hutawa hay ojotsahwa hata homa halapia ode mana chef donc umbaba Lukman kena ukirileo ujwe haruma 13 000 fonctionnaires à 3 milliards kaondo aliwao par mois 13 000 ma fonctionnaires zihukume na ziraru ikawandu wao harme ensemble yaboti kwa kwatsinga zijando harme ensemble ya hemasi ikengwa nzeke abandu wao ngwajao wakema victimu wa ukarisababishe wanduwa pue wanduwa tolwa ukamidi ndia sababisho kabo ze juma yotsinde na kawa mbangwa bakiwa hata 14h banga bwamba abanunga jojo handa msiri fulani bawo woswale sawanzao shabanu ojuma abo hamadizo mahamba ikari sariswali rambari tsambale nese arudi rifanya hazi donc mimi ngamonoka yake tiko ira kamba balu kumani ngwanzo bloke wandu watsendemo juma nesa yabi bishawe wengwanzo urudurwe wala madhwamana hao rangwema ministre atema directeur general wabale mzungulie shawo hazi watiti kuwake ngarjoka ondo afanyoze hazi haukame minga mwambioni banu ngamtsingo shaze ngozini sho wandu wasimbu hao wandu wananyasi wandu wanashe watu enda wasoma shabanu ngondo hundu directeur mbaba hanu wotsimrika wata hotoshinda yafanye barua hauya kensa elabore projet hauya shinda ajibu kuriere wani ministri mananya mabonze hauya tsaye rendezvous bahanu otsinde wifano anunga mjoishaze humedi mwishieze zeze belu mwishieze jau shawa ze hazezi njo afanyondo watoto wao hatema directori wao riwaenshi ngamjoishe ambassador walobonza wao shabe katsido wandu walo nao mabavuni wondo abalia ndo walongolea ndo afanyoze nongo pia zila isimu yabo yonde mane kao na banu wafanyo kwatsi wenji simnikani mifano banu yebani ninga mfikirio kaya zenongo za retarde mahakama hatu hata mpakale wenutsingo hisha babulu anketi harumu anketi majana matsanu za bula ujongo kezonraru leza jaza hamba kinrabo no watso hambarifanya balanga mfikiru kabalanga sarma mekanismu ndino mahakama huda eskenga bo kweli wakabalanga bafanyo hazi ujohishia na mtsimambiani daba ukotsimambiani kwando watsingori bloke da wazala wabalwe roha wendenda mbaba hanutsa document ngotsambilo ka ministre apashia ministre katsivan leo ministre ndejao na yata ketsuka de juma c'est toute la semaine quitte même ya début de la semaine yondo usiku wabidi wafanye hazi na yondo usiku ndo hunduze blocage za heze dossier pia sha normalement za juma zilandu to synthétise izonongo kaonga Julian Ngoma la pia hata munu sirilo hunu riwona warmaza administration yaboze juma au plus tard ngabo kotso ba 15h ngabo yani abongara mbao mahala ba lohazi ngabo kawo ba midi hakabala ngware ngwelo weekend rangwe vendredi après midi ko jwambansi ya Kiislamu madasi yekali baze biro 11h ngabo ndongo hindi dabo balo mbando ngwendi yaza do wandreda wawe hansi walio ho trésor public watsingo uhadisi no rwakarata hauwa liyo harmu education nationale walo ya watsona zorenda shaujenda wonde wandu hata walala warenge mindu wanyongo waru maziri vala kwa sina zorenda enda wafanya ndongo diwani kwa ndongo hindi mission hindi ukori mwambianu kaze darazatu izobenga ndukume watso Josepha hazi na mtsorenga mfano wa hele jeshi wilu ebanu ala lakani nga mfuko ando alokanda nala ngwafanyao wandu walo harmaze mabehewa ya gendarmerie na wao ikati ndo tokali shoka IPGN hauja uwa paro ndewa wewandu hauwa siswa mahalafa nye msajaji wafanyao ndo tokawapisho shahula wale watembeye wafanye spori wajiba kabati mbandongo na bonga monao ze idara za serikali zilwanywa hata walaba jojo hulwa mbarangi wabewa wale ndewa bahe gasina mahala holima wajojo wabewa walime tizamba nyume ni bano mdudi nzire jay yemtso asiso nziani heze carte d'identité nationale yangwa bahango nda watawere mami wangu nja malahoni yoto ta mapesa kamtushindo wasiso nziani heza affaires za ajali zinu zijirio watambazi wa harume ensemble hezi siwa wadobirile magani yafanyoze excès de vitesse no ajazao radio joka harume mbato aya heza habari zinu
ze control technique za renforcewa magari ya tsingo rubu hazefure no ujazema beni ya tsingo ujaza milima hata yendendo himaka kashindi ya siyare mewandu izo pia izo nongwe kao yenyinga mturukale jeshi la Komoringilo na nongwe ndi kwelo kalino paruwani wandu wakanza afanye debarkoma ishesi wa manda ushanzuani waka obligendo wapare jeshi la bonzi hiyo ketatone sazila kompetansi yondensi ya hanyu ishesiwa rika oblige sambiende ya tsahe jeshi la bonzi lijeli wasedi yengewa debarke nzuani wao ngala hakikabanu nyinga mfikironga sandu ndinensi hiyo donc mimi njaka na ndongozi njizamba leo soka ujanje nione soka kena ukiri malu kumaniwa ye udunga mbabalu kumaniwa ndo juma ni bahata mawaziri wana asho udunga naye yabo nyinga manzo mzi yandu wabakimo biro hata midije na nyinyi mwabidi mke mfano haikaka mtu upashia henu siku yabo wakati wa Georgia Juma mbabalu kumaniwa nzorwema ministry pia mwende juma yabo handanida awende utoandu muhazini na hiyo kabati mdu bahojole wakaangwa nzo weshefu ufanyezo wanzao ula mbrahazi ya bidumbiri leo mwone semfano umompoze kazi nalo jire hali hiyo mimi ngamjokai nukarari ya rengwa nsujo kaba nungwanzo ya bunguzo wandu encore une fois yodio mimina sana hansi inu strategy wanza ya kale wandu bano watowe hazini nsujo ange na mapesa nda hubi yanzo ya rumiato shindo ya Parisa ye 3 miliari li wama fonctionnaire walo 13,000 nsujo ange wanza arda bunguza afanye 1 miliari 500 ya renge 1 miliari 500 investise harme referendum ijao ya joko anza anule tournanti chanso aminu kazi ndongwe kaonga zisababishone juma embari yo mimi ça n'engage que moi nsu aminu kamba balu kumani de hadisi ya hejuma emanaye mwinyingwe leo kate juma ila ikabidike ferie holi honda siwa Komori na ila kutimu ya hatu zetaratibu pia zitoka nse juma ruma mkomori zetaratibu za monano za mabunjilo ya hewa ndu wa husanemi la nansi za hewa na mji za hewa ndu ikawe swale juma nza onane za heze shuhuli za haini mbandongo onsi pia ze mambizo de juma wa asubuhi yabowe jokanza jehazini anami na mambizo uiteri shaba mjoazini ndudi njereje ibanga bo mwaliko ngabandu ikawa taokwa wajaze juma bidimba balu kumani asani aoneze nongo hizo ashashize yaelewe yaonoka nono memri Islamu na nirengeje Arabi Sauditi bo warenge juma afanyoka yo jour férié na nifanye ja Oman bo warenge juma ba jour férié na nifanye ja Egypte bo warenge juma ba jour férié na nifanye ja Algeria boarenga rangu 2009 ya juma waifanya ferie ne yahuwa ni shenkeze zenongo hizo ni hensi ya mfumbili banuandu lo change longo mfumbila ndende hazini kangwanzo shake na ukiri haulimite onzorio fanyoka wandu hazini uiteri onzori nga bondongo ndi kwa tsula biyabo mamhambi yokaya ekanga bafanyishi homba ndongo Komori yabo yonde de 8h yata 11h shaka batsi mndu joshinda odola ya wado juhe mabiro na usiha juma yende afanye wandro wanji pia wareplieze juma wandro wanji wakwa jamoronize juma yabo wandro ajwa hulemba hindu warejeo mijini na ilonde ishonde shindo de shiko kana consommation injize juma yaonde maluka shahar maza administration mkomorika tina wakati onjabiro juma serar donc yawe mimi nchujuwa ye mkomori wa hidrokarbure juma ngujafanyeje nchujuwa ye mkomori homamwe unuramba usonele kingu jwarendeje balekange na urgence anzaja alibemba mwenje kontorbo ya blokeo show wenji wo ujasha wafanya bazari na bane secteur privé yonde ya shimi ya harmensi ya Komori tizamba banu kabanunga si harmazisiwa monesi wa banu kaya ledima 32% ya he pays bengelao harma ledima ye secteur ya hele dima no ulozi ne tourisme izonde ze secteur ikao a 80% wa Komori ibidi wajitahe yabo yonde ya joto wa chômage e secteur hizo kazitsu saidiwa na nyinyi mwambilo ke population ya Komori ngio jeune a 60% harumansi kawe so ya pauvreté isangendo ya tenye 50% he population yabo saranyise moitié voire même plus shabora kwa jamete à jour yewana adamu harumana adamu jana rasa ondokaya yemabaki ya mengomira ndaru haruma jana preske ngwaishio harumu usikini siki yabo nyinga mlindori wa silindahu juzi mwono mananyasa abilisa hakaya haruma mjinzuani yabo juzi mshelo ngasina nsundaro denambe sola ministri wa he sante wakahenda mahala iho basiri wono hakahonesa yelapita liyo mjini iho ani hata nsujwana bemraju ambaji non mais c'est trop warenge nyumba ya aswili nsujwa ila nyumba ya toli
hanso amba itanda yabo ya ulazamade walengezi ndu hansi bonsinga bole goda hata yeye hashangaa ya abilisa ngwambo mimi njako aminuka komori zenongozi nunga zinshio na banu mikalo mwambia nukana mjia harumwe mijinze mmone banga mjona hata wanawendo wazile oyinu watembe yao mjini watsabu hao gamjoho na azazi ware mankarobwi harumwe komori hiyo gamjoho ndandu wala lo majaju haukaye nsira habalanga monesi wao shando ulo indini yonga sina hazizi njiza ufanya hizo tunongoza leo na maudu avec 113 à 134 milliards 134 à 135 milliards za budget haini mwaha na wema fonctionnaire wa hensi kwa tutimizata 5 milliards ujo ushare fijongo alibweni mwezi inu 3 milliards yuetonge mwisho kanga boya tsorenga 7 milliards o hydrocarbures endazahi ya ka ministry yabo ze détournement zifanyishi yao Comor Telecom mwezi fanyishi yao wa henso holeze ishotsi hindu kabatsi mru détourner nsini mwa 5 milliards yabo ka fonctionnaire ali bwa 3 milliards yehola dwaninga hunjao uko ilo shirika zino donc yabo na mwele ukaya mapesa yabaki yabo nganjonda na abotsa izo atarenji ya harma idara kabatsi mishana mwenji ya harma idara kabatsi atairisho tsokaribiswa ukenzi zeidara izo ziminga mona wateli zahima zenkudibo nzena indini mahala jo au palais de justice wa kelande palais de justice ya Komori mwende maone fonction maone ye ministère de l'éducation nationale helilio nje mwone zenongozi do hopia mahala ja soneleki ye nyumbande la wirango nsilata leo maplafale mbelo mala pia zilizo tsokansi kaziti hata mshana yonde wajibu ya mwandu ya mwanadamu Islamu yebalu wanadamu wala hakika ongo aswalio jemoroni ya mdungu stanjije wahimwa marunkuni kwa bonji ngwa tsingoro habonzemi marunkuni wafanya zahaja zao yo problem nziro harumansi kao heni mwaha ngabavotao budget sonsini mwa 130 milliards yeze 130 milliards zinunga zifanyao hafanya system endarenge magari makolo sali wala wandu wala pia heni mdungu harumale gari na ekilimu bahi hawa detourne wanayansi ngwa tabi hao nga sabonga sarme tabuini donc utijaneleze ukaya kairi riwonenzi aribire baza ferisi no ajo zarange de maranya wao amumnadhirioni imangu jo bakiwa HN fonction publique imahe ni mndungu jo leo kaya batu ya juma yo farudi na banu harumansi hamanda yo balotabu de kinyume ibidiwa facilite wandu wadondo msirini wandaomba Mungu zenongozi kauhebo nsijubarile mbele ya yensika yiti ngamona wezi jirawe Komori banu wangu atingo fikiru kansi pare titi pare haino wakati bajo karongola ndongo banunde pare ndeze pare ezobo za tilwa ratso hula watso hunalo awadi yabo yongo na mdadindi hata hotso shinda urenge na wilupa shele gari wende arme pare yafanya yo kutsu yunda mradi yabo ndongotsi pare dahi no banu nyinga mfikiru ko wako eshihade zali swali hiwaka wahaze mudiri yaneze pare zo kajakaza tilwa zitsengwa wadzazatu kwa jaka wenshi kwa jaka hundereo hila hanafasi kwa jaka ushinda wewe unatoma yo kai mwanangondo likodi yebo mataze pare no wanatso shinodamo likodi mataze pare no ando atoshindo samoroni yota banawili yotabu yokeme shahea yeyonge na ndongwenti ngabo reformo zinji zabidizi fanyo mkomorake na twamaya hakatwa maya mrumana wana wakomori walejezi wangamona universite lidio leo donc wakomor skanzanje ni rongwe mbabi harme masala anu none sokaya nganzao homru fanya ndongo nganzo mzira mriyaboni nganzo mbabalu kumania kubalukaya kana ujuaye mpoze wandu waziye ukawa bakata midi wareje 14h na ngonzo rangu 11h ya rele janvi ende harumangwa ridar maze juma yengu fikiro ajoka ubaki wangu ajoka ufanya ebenge kwezi wa Komori ngari Georgia ronani haruma madazi ndo ajibansu kwanza nje ndongo mbabo akatubiri mwinji shabanu ngasibanu shari ile wa ukaya zetaratibu zahe zembana zino abahangizo namna indwajina haukaya waja za intelligence artificielle ngabo ndongozi njikao sisi karjaka uzono kazi ndezyo kaujazifanyishie harumwe mabango yanu zijanga zire manombi ngo haku halafu nusu ya hatu ketsuri ni kakuraji ya ukari henu siku parce que izote zora kofikiri donc uriwele ukaya no kari jahar madaraja hamada yinu ya uhempoze ya urendaje wandu akarma mshava jahulana hula tsono kambe siyabo ngabo wakatika usi wasaya ngarjodo temporize bali rido fikiri na zindwa jina bien sûr ndembana wiyo ebenga batampakanda maraban menjini wa shida mandunga watu shida wandunga ngwa jodunge director usoniho. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.